te mose asoro kisite asobote tule ta silui te do yo utoko nasara di asipato do yo ma nasara di akatotato nilo ki agidi I nasara de tho do sisane so abraha apokwale atapati phe asikotole yo asipa olo the do apokwale au phe le ago le nasara sisane o tegani so abraha yu amile so iselo lui da pokwa so ise o khoni do apaso abraha utri o di yo malo o atunilo ye do phe apokwa so ise o phle le agoni so abraha atapwa ani tegayalo hu do nasara siweda yo dunia lo keye pala anahu khelane kini khu do yalo nui do siweda me mata kasite so abraha le nasara kedu on ni phone le agidi le atapate ne isisane apokalo kho do photane do tho do phya amo anu thini lo do munile so isep phya do amo anu thine so abraha mata o ta o phado lo khwi do nasara thi kwa ekutu pho no haka apokwa le asisane so abraha tegane ni bapale ta lo techi do so abraha hota kwi kupomune do apokwa tke agidi kupomu apokwa tene ba sata do apokwa so isene ba techi te do tatemine komale so abraha amenya le apokwa kulo techi ki do yasiba so abraha ma atu temita kole ne menya le ne photha akho do le ne kupomu akho ne de kiyeta le na sarasi bate bana khelane kana aklirke agidi tagokone nakli nata le sa ise apulo tachita do yikedu kethose ko kupomu apokwa le patakulu le ame nakli nata akholo tachilui do sa abraha resethe logo do hineko do thi tethe do hilo le no haka do pawe le apibako do mu aletalo do we da hatho do lewi water le pamkene besba pulo to chiye do thilo wele thupu do pa phosani le ti photoko aphala lo to chi khu do lesino to khodo o le ayi yi takha kli kha lo agidi siweda moi tu tatiba phota ti ni tege do sino we to kho do tu tha akalu do ame thi lo we lo to chinui do yo kana phota akalu do yo akalu ko lo le mu kho su no haka do siba o no haka me de bam ni de mi le ba yu de agidi yo kana lin photha aklu phe au alone le te chi kho reset we set photha do hitha all nasut ke agidi yiga pa all pataklu pha do lo te chi khwi do yo otho pomu ame do thiba thipu tapu do le ma phwe thi the do tu photha ni lo khi si do yo o do photha do thawe do oso le palakla do ke thopwa khata phulo kisite do oso le palakla para do amohine o ama le ko ekupetua phulo kichiki do tama atale asikoto pheni sa bimele do apatimu akho so phi kola siba so abraha do siweda
Kaya nama tatami lalani yua udana lo. Kicita đó cái ni i chulo neta le yua amenya le netaloni baya đó yupokwa đó yesu yetwe bani teke di tabita pole yamana atoni naga ba maya đó có le no o tumi le apulo kichilui đó sa abraha siweda yuko chulo yetalo kisie đó sa abraha tu kho so abi melele chipu tepu le so abi mele aku apa hine chu akolo kisihu đó so abi mele siweda tatemi i me mata mani ye tetenya ba đó netasi ba te ba ya ba đó yetena huba tumu musatni i ba lo kichinui đó sa abraha hine to đó metele đó go pitapa đó hewele so abi mele đó awaki gane matakota ulo ololo kichiko đó sa abraha patopo mo nui du tebu da lo kichikui đó sa abi mele siba sa abraha ta le topo mo nui du le na patopu dane me abam nile Thirty. Đó siweda agedi i topo mo nui du nabahini le yusupu di to agaketo ta u atale pogo le yuku loli tipu i đó ta chite mata dine đó ta le alone pakowe mi le bisbalo agedi i cholo ata phene khi ga lo lo ta chi khi đó mà ta lo olo phe bisba ni lo đó so abi mele đó apatimu akho so phikola ne ga chethe đó ke su wa ple shata po akolo ta chi ta đó so abra hatu ti tpu le Pesabappu đó cô thọ phe nè lỡ dọa mi cơ sa thua yulo ta chi lui đó so abraha o tumui lỡ và plisatapo akopu ani athola